tu serrer ma ceinture. Mina baletea liste ya ba artiste congolais kivusien benye basha potea ku game, basha hama, basha kimbia. Atu yetu batafutie wapi? No. Anza imba ya politiki. Alibaru malano mukolo ali abona. Arueka ichihugo na mukolo ali abona. Bantu balibuka mukolo ali ashara ndombolo. Richmond ni comédien, ashakuwa musicien. We bwana wa mabibi eti unapenda kama bebe. Yes. Najua sio mbaya, nipe basi umoja anipende. Nataka mwenye tako kubwa naziwa DK Tabiners. Na yeye ashakuwa rapper. Baadaye ukateleza. Maisha ina siri, haitaji kujikweza. Fanya kazi bidii itazidi Fido DRC. Deja na yeye ashaenda. Wana mukila kante ni wako sa muko nae mukilagana bana récupérer. HA Karim ni artiste, musicien R&B wa Uvira. Ashakuwa chroniqueur. Kumala ni Piège, nyimbo ambayo ya msanii Ashilian Sugar Boy ambayo alitoa. Nyimbo ishakuwa na siku 13, nyimbo imetoka audio.